Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa te seryeta yu ita alawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papanam ka di manan, kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan, bambantayan ka, adamat ni Eva a caregiver mo, adamat ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam, nagaduntin sumpat mo. Masapol ka di pa'y nga ibagak ti papanak, jak lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko, nagdamag aklang. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidam, di tamlatan manipod nagsakit ka. Dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko taadamat dagiti talkak ang mga sikaso iti negosyo. Di mo mat ngamin amo. Agsursuro akton, tapno amok ton. Kunak ngamin nga agsursuro kapay idi, nga mandi ka man. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itansabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na at trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, taidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, ta di natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta di nalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa'y tilaklakayan nga asawam? Adalat ta iti idana. Masapol at tulungan ni Eva numapan iti siya. Nagkuring harod tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga kapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa'y ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan da nga da ilalaok mo iti kanan na. Wen narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawam. Duwatan ngagnumar iti negosyo na. Wen imbagkan ka tamo mga imanihar ti negosyo na. Syakat saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Iso arimuarak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama kasarita. Nakaturog matgayam. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat akasarita inton makariing. Anyapay ngayon no di kasta. Ni ka di brehida ti mga asikaso iti dadduma a negosyo da? Nangagkumot ti saritaan da. Adi nakanoam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rod akanayon arumwar. Jak amo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Imbes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mat? Tay talagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya ata si Mangpot kan manipod tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang amaamuan no ammom ti papapanan ni Brehida. Ha? Kwa ma'am. Daytay... Kaslada mom. Babalin ka di amamuan? Ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagi ti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y maibaga ita? Nga magbayad iti nangina no adamadi nga aramid na. Adda ka di matlang o manay abalon ta ama panidis sugalan? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapula si Ribam tilaklakayan nga asawam.
Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak asawa ken kuana uray lakayan gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapno maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di kagdanag. Makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lang. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka diti itad mo ngam jay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun ang lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tani Eva ti mangipan. Ingka basit ijay? Sa dino nga ijay, ma'am? Ingkaya ban ni Eva ta umay ditoy? Di ka makaawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am? Basta pumanaw ka pa'y ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa ak abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo ta pumanaw ak, ma'am. Ay, nadyak pala nakaadayo. Inayabandak manan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidag. Ala, ingkan ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayal kalina brida kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot iji kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak di ti kwarto na dya brida. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y arumwar. Wen, sir. Di na pa'y ayaban di doktoryo. Nabayag basitan asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di na imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umay to ka numanan. No umay pa'y. Ringanak no nakaturog ka, tada pagsarita mi. Matungpal, sir. Babalin ka di amapad ka pa iji tiyendaan, sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang yo. Basit laang batkit di, anak. Dagiti laang masapsapol diti kusina. Adda nga min aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak, sakbay amapan na ka iti dakkel abalay. Nasaya at nga road, tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak dito'y balay. Grocery ak nga rod, tapno mabayag basit asaan kayo amapan ije tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laang mati ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusan amin, nanang? Mangibati aklat tamot Ni mat mambrihida day chay. Kat darling mat ti awag da iti tunggal may sa iti kadwana. Kaya't kadi asawan da ito aluklukwen ni ma'am ni sir. Ti malaw dito ay nakita na. Ha? Nagsubli? Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwak tangiwat mo. Uwan, ma'am. Awan tinakitak. Nasayaat. Tano saan? Pagbabawyam ti aramidag kan kano agkanta ka. Ay, nakaululi magkamart, anak ko. Anda ka di parikaut. Watatang. Iti ipapan ko iji tiyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumit lagayam akanayon arumwar. Saan anasaya at akababaling ti babae, ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan aday tawi kat addaan pa'y iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang, ibagak nga taday to'y kinisay. Ay,
Jack amaw anak. Adda kad mga ni sir amang amaw. Anam, amangan no adda made nga itdan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray kapay anak. Urayam ti umno agundaway kan umno apanawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang? Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iti barangay da. Basta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amangan no, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Ken ni Brihida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan mat nga ron nga umay di ti kwarto? Imbag ta nakasangpot kan. No sumangpot ni Brihida, ibagam nga da importante nga ibagak. Amangan no kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Sino agayem na? Ada ka di rumbang ama-amuak. Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? Ada ka di imbagam? Di ka maawatan. Kuha, sir. Naigalis at talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Inikali ta salas ta oraya masamangpot ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Ngam, anya ka diti pagsasaritaan tayo? Orayan talangan as mangpot ti kapsat ko. Adaman pagsiddaawak idiawan ka. Anya day jay manang? Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika kano ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na apo manawak. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakadayo. Inawagan nakmatlaang. Tasyak matlaang kano ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Ay, jak mauawatan na dya tao, Eva. Kasla pagduado-an titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kuha. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutang kanya? Mapagtalkanak at tao. Imbagtada kayon, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? Adalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanulat taariingan na nakaturog. Sige, salud. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami ka ni Eva. Adalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga urayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Warik na ka nakapsot ako. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi a testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaam? Ipan ka iti doktor. Kura ti doktor, ngay nayaban ni Brihida at tumarak amin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga taamay mayan? No ipantayo ni Sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brihida? Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor ngay nayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay naiyag ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi ti malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kanumot laang, ma'am.
imbaon na amangipan iti kaninyo, sir. Apay a pinapanaw na sana mutla inayapan. San nga ta nga da inaramid na iti kanek. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.